muzi ko mu mateka yacu habayeho ubukoroni. Ubukoroni rero bwazanye n'imipaka yashyizweho n'abakoroni nyine bayishyiraho bashaka, bituma hari abanyarwanda basigaye hanze y'imipaka y'u Rwanda yashyizweho n'abakoroni. Hari uduce twari utw'u Rwanda ubu tubarizwa muri Kivu zombi twegetswe kuri Kongo, bikaba byaremejwe mu nama yabereye Buruseli mu Bubiligi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri 1910, ikaba yari yahuje Ubudage bwari bwarakolonije u Rwanda, u Burundi na Tanzania, Ububiligi bukaba bwari bwarakolonije Kongo, n'Ubwongereza bwari bwarakolonije Uganda na Kenya. Iyo myanzuro y'inama rero yashyizwe mu bikorwa ku wa 14 z'ukwezi kwa gatanu 1910. Buri mukoroni atwara agace ke babikoze nyine uko babyumvaga, ariko cyavuyemo nuko hari abavuga ikinyarwanda, hari abanyarwanda basigaye muri Kongo, hari n'abandi basigaye Uganda. Ikibazo rero cyaje kuba ko mu bihe bitandukanye, usibye na biriya by'uko bagabanyije imipaka kuriya, mu gihe cy'ubukoroni hari abandi banyarwanda benshi bagiye bajyanwa ku gahato n'Ababiligi muri Kongo gukora imirimo y'ubuhinzi, abandi bakajyanwa gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro. Nanone navuga ko hagati ya 1959 1959 1973 hari abandi banyarwanda bagiye bahunga bagahungira hirya no hino, harimo na Kongo, kubera imvururu zabaga ziri mu gihugu hano. Aba banyarwanda bagiye muri kiriya gihe hagati y'1959 1973, benshi muri bo barahungutse nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ihagarikwa. Bariya bandi rero bari barajyanywe Kongo ndetse nabo bakatiye imipaka bakabasiga Kongo, bagiye batotezwa mu bihe bitandukanye bya politiki muri kiriya gihugu. Igihe kikagera bataba ngaba ntabwo ari abanyekongo. Hanyuma cyane cyane mu bihe by'amatora byagiye bibaho. Jenoside yakorewe abatutsi rero igihe yabaga cyangwa se igihe hagarikwaga, murabyibuka, hari aba Exfar n'interahamwe benshi bahungiye muri Kongo, ndetse bagenda bafashe bugwate abanyarwanda benshi. Baragenda, ubuyobozi bwa Zaire icyo gihe niko yitwaga, ntibwabambura intwaro ngo bubatuze kure y'imipaka nk'uko amategeko mpuzamahanga abigena, kuko bari mu birometero 15 gusa uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Hagati y'1994 n'1995 aba Exfar n'interahamwe bongerewe ibikorwa bya gisirikare mu nkambi z'impunzi zari mu burasirazuba bwa Kongo. Imyitozo iratangira hirya no hino mu nkambi, ikaza n'umurego, maze inkambi zihinduka ibirindiro bya gisirikare, binatera impungenge umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi. U Rwanda narwo rukaba rwarakomeje kugaragaza impungenge ku mutekano warwo, ariko umuryango mpuzamahanga ukicishikira ntugire icyo bikoraho. Murabyibuka rero ibitero bikomeye byagabwe n'interahamwe na Exfar mu ntangiriro z'umwaka w'1996. Muri uwo mwaka uwahoze ari umugabo w'ingabo zatsinzwe ariwe General Augustin Bizimungu yashatse muri teritwari ya Rucuru agace kihariye hanze y'inkambi, ashingamo ibirindiro byihariye, ndetse atangira no kurimbura abakongomani b'abatutsi bavuga ikinyarwanda. Barabibasira kuko bagiye bamaze gukora jenoside, bajyana n'ingengabitekerezo ya jenoside, barayikwirakwiza, batangira no kwica abakongomani b'abatutsi. Nuko mwaka w'1996 impunzi za mbere z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda zitangira guhungira mu Rwanda. Nagira ngo nibutse ko kubirebana n'urwango ku batutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, hari raporo ya Human Rights Watch yo mu mwaka w'1993 yerekanye ko muri Zaire y'icyo gihe
havutse imitwe yitwara gisirikare yo mu bwoko butandukanye biyihuriza mu cyo bise umutwe wa Mai Mai. Icyo gihe aba bose iyi mitwe yagiye itizwa umurindi na bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu n'iza gisirikare za kiriya gihugu. Iyo mitwe yose yagabye ibitero ku bavuga ikinyarwanda hirya no hino, ubwo ndajya mu mateka y'itotezwa ry'abavugaga ikinyarwanda ariko by'umwihariko abatutsi b'abanyekongo. Ariko icyo gihe abamayimayi bo bakurikiranaga baba abahutu b'abatutsi, bakurikiranaga abanyarwanda muri rusange. Hapfuye benshi, abandi barahunga kuko ubuyobozi bw'igihugu cyabo ntacyo bwakoze kugira ngo burinde umutekano w'abenegihugu. Kubera ko interahamwe na Exfar bari barahungiye mu bwinshi muri Kongo, byatumye ingengabitekerezo y'ivangura n'amacakubiri mu moko bahasanze itera intera ndende, ariko cyane cyane bagiye bumvisha ko umwanzi atari uvuga ikinyarwanda wese, ahubwo ko ari umututsi uvuga ikinyarwanda. Amwe mu moko bahasanze bifatanyije na Exfar n'interahamwe mu guhiga no kumenesha umututsi wo muri Kongo by'umwihariko. Ibi byose rero byagiye bituma habaho uburyo butandukanye bwo kwirwanaho. Abumvaga leta yarabatereranye bakabona bicwa, bakabona batotezwa, bagiye bakora imitwe yo kwirwanaho kubera ko nta leta baririraga ngo ibatabare. Ubwo ariko byo muri Kongo na icyo gihe cy'interahamwe na Exfar bari barahungiyeho, murabyibuka ko bakoze umutwe wise ALIR, yari ifite n'ishami rya politiki ngira ngo ryitwa PALIR, Parti pour la Libération du Rwanda. ALIR yo akaba Armée pour la Libération du Rwanda, ariyo yagiye ihindura amazina bamaze kuyifatira ibyemezo byo gukora umutwe w'iterabwoba, yahinduye izina bayigira FDLR, ariko ni bamwe bagenda bicamo n'ibice, bamwe baba Rudurunana na za FLN, mujye mwumva byose bikomoka kuri uyu mutwe witwa ALIR wagiye uhindura amazina n'uburyo bwo gukora mu bihe bitandukanye. Ibi rero nibyo byatumye havuka nanone indi mitwe yitwaje intwaro ariko igambiriye cyane cyane kwirwanaho kuri bahangana na FDLR, kuko ubwo ngubwo leta yo ntacyo yari ikibamariye. Nibwo havutse byiswe RCD icyo gihe, ndetse iza mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2006 abari abarwanyi bo muri RCD hagiyemo ibintu byinshi, yaje gucikamo ibice bibiri, hanyuma ibibazo nabyo ntibyanarangira, biza kurangira yongeye kurema umutwe bawita CNDP ugamije gukumira ibitero bya FDLR ku banyekongo batutsi bavuga ikinyarwanda. Kuwa 23 z'ukwezi kwa 3 2009 ubungeze aho nashaka kugera kubirebana na M23. Urumva M23 ni ukuvuga March 23rd, ni Mars 23. Nuko uwo mutwe washinzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 3 2009. Icyo gihe ntabwo ari bwo washinzwe, habaye amasezerano yinjiza mu gisirikare cya Kongo abarwanyi ba CNDP bari bahagarariwe n'uwitwa Bosco Ntaganda, ubu ngubu ufungiwe Irahe, no kwemerera CNDP ko umutwe wa politiki wemewe na leta ya Kongo. Icyo gihe rero leta ya Kongo yemeye ku ruhande rwayo ibyo CNDP yasabaga, harimo gucyura impunzi zari zarameneshejwe n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro, ariko leta ya Kongo ntabwo yabishyize mu bikorwa. Yananiwe gucyura impunzi, ahubwo ikomeza gufasha FDLR, bityo ibikorwa byayo by'ubwicanyi birakomeza, ikibazo cy'impunzi kirushaho gukomera. CNDP rero nibwo yaje kwitandukana n'igisirikare cya Kongo, nuko irema umutwe wiswe Mouvement du 23 Mars M23 cyangwa M23. Izina rikaba rikomoka kuri ya masezerano nemaze kubabwira
yo kuwa 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 atarashyizwe mu bikorwa.